Setho sa komiti ya phethahatso bakeng sa polokeho ya setjhaba le tsamaiso ya dipalangwang Wessels Moreng le mokomishenara wa seponesa Northwest Lieutenant General Sello Kwena ba tla tshwara Community Policing Indaba ya province. Ramokgopa o re malapa milione tse 10 a ka kgona ho kena lenane la motlakase wa mahala. West Indies le Proteas di bapetse maleka tekong ya pele e leng ya sitiswa ke pula. E re ke amohele mmohi ke Thopi ha Mokwatle. MEC Moreng le mokomishenara Sello Kwena ba tla tshwara Community Policing Indaba. Setho sa komiti ya phethahatso bakeng sa polokeho ya setjhaba le tsamaiso ya dipalangwang Wessels Moreng le mokomishenara wa seponesa Northwest Lieutenant General Sello Kwena ba tla tshwara Community Policing Indaba ya province bakeng sa matsatsi a mabedi. Indaba ena maikemisetso a teng ke ho tshetlehela dikokotlelo tse fapaneng tsa maano a naha a ho thibela tlolo tsa molao. Taba ya white paper ho polokeho le tshireletso, maano a polokeho metsaneng le diphetho tsa maano a ntshetsopele ya naha. Indaba ena e tla thakgwa hosane ka la 14 ho isa ka la 15 kgweding ena Phato ho qala ka hora 10 hoseng ho fihla ka hora ya 4 thapama Mmabatho Civic Centre. Mopresidente Cyril Ramaphosa o ipiletsa ho banna ho nka kano ya ho fedisa dikgoka tsa bong. Mopresidente wa naha Cyril Ramaphosa o re o ipiletsa ho banna ba Afrika Borwa ho etsa boitlamo ba ho ba karolo ya matsapa a ho fedisa dikgoka tsa bong. Mopresidente wa nama. Together with the civil society, we developed the National Strategic Plan on Gender-Based Violence. Together with civil society and as a society-wide response to this pandemic, around 21 billion rand has been dedicated over the medium term to the implementation of the 6 pillars of the plan, including the economic empowerment of women. New laws were introduced to strengthen the response to the criminal justice system, gender-based violence, and provide better support to survivors of such violence. Our ultimate goal is to end gender-based violence altogether by mobilizing all of society. And as part of this, we support the call for a pledge that men in South Africa should be invited to sign, to take and demonstrate, to ensure that they demonstrate their personal commitment to ending this scourge. My Vote Counts e sutumetsa diphethoho ho kgato ya tshehetso ya matlole ho mekga ya dipolotiki. Mokgatlo wa My Vote Counts o re o ikemiseditse ho etsa bonnete ba hore diphethoho di a etswa ho kgato e lekotsweng botjha ya ho tshehetsa mekga dipolotiki ka matlole. Lekgotla le phahameng la dinyewe Western Cape maobane le behelletse morao kahlolo nyeweng e pakeng tsa mokgatlo wa My Vote Counts, kantoro ya mopresidente, parlamente, lefapha la ditaba tsa selehae le la toka le ntshetsopele ya molaotheo. My Vote Counts e le mokgatlo o eseng wa mmuso o behang pele diphetho tsa demokrasi Afrika Borwa, o hlahletse kopo e potlakileng kgahlano le mekga tlasa ho lekolwa le ho lokiswa botjha ha kgato. Ho hlahlelwa hona hanyewe ho latela ho tekenwa ha bili e ntjhafaditsweng ya ditaba tsa dikgetho molaong. Ka tlasa kgato eo, qotso e reng ditekano pakeng tsa ho tshehetsa mokga wa dipolotiki o ikemetseng e ile ya tloswa pele ho kgato kapa ho dikgetho tsa naha tsa 2024. Mohi re kene ho tsa matjhaba. Basebetsi ba lekgotla la tshireletso ho United Nations ba sutumetsa setulo sa moshwelella bakeng sa Afrika.
ya ka sehlohong ho kopano ya matjhaba o ipileditse ho lekgotla la tshireletso la kopano ya matjhaba ho theha botjha lekala leo e leng la kgale la ho thonya setulo sa moshwelella bakeng sa Afrika tafoleng e leng ngongoreho ya hore kontinente ha ya melwa hantle ke bongata. Mongodi kakaretso Antonio o boletse ha moralo wa lekgotla lena o hlolehile ho boloka ka moo le tsamayang ka teng le ho fetola lefatshe. Maloko a moshwelella a lekgotla a 15 ka hare a na le matla ka ho fetisisa ke naha ya China, France, Russia, United States le United Kingdom. Ha maloko a setseng a 10 a iseng a moshwelella ditulo e le tse hlahang ho mabatoa. Ditulo tsena tse 10 ho kenyeleditse ditulo tse 3 ho tswa Afrika, tse 2 ho bongwe ba Asia Pacific, Latin America le Caribbean le bophirima ba Europa le tse ding. Moitsena tsa matjhaba ke di beha mona re kena ho kgwebo. Letona la motlakase Ramokgopa o re malapa a milione tse 10 a ka kgona ho kena lenaneng la motlakase wa mahala. Letona la motlakase le matla Kgosientsho Ramokgopa o re malapa ka ba milione tse 10 a ka kgona ho fumana motlakase wa mahala, empa milione tse 2 fela ha jwale ke tsona tse fumanang. Sena ke ka tlasa tieho tse mmalwa tsa boingodiso. Ramokgopa o boletse ha malapa a futsanehileng a tlameha ho tshireletswa ho kimollo ya motlakase. O totobaditse ha mmuso o ikemiseditse ho etsa ditheko tsa motlakase tse nolofetseng. Letona ke yona o tshetlehela metjha ditaba ka ditjeo tse hodimo tsa motlakase. And then the issues of debt payments, yes, I made the point. So every time when we speak is how much is municipalities owing Eskom, but what is we're not addressing is how much is owed to municipalities. Almost 5 times what the municipalities are owing to Eskom. So municipalities are really carrying this burden, if you come to think of it. And in there's a cut, and not isolate just households. By the way, if you come in numbers, absolute numbers as debtors, there are more. In terms of rent value, I don't think they are higher than business and government put together. If we address that, you will see there's going to be a significant relief. And that's this and that intervention at local government, dissolving them or whatever the legal jargon we choose to use, pay. Government pay, provincial government, national government, pay municipalities as a bottom line. And then let's see the true picture of what is owed by citizens. And then let's make that intervention. So you can't be postponing your payments as national and provincial government, and you expect municipalities to carry you. No, it can't. So we've got an interest to protect the interest of everyone, including local government. So we'll not use this exercise to bash them, but we are going to work with them. But everyone must pay, in particular government and business, must pay the municipalities what is due to them. And yes, Monges, you are right. We also are examining the fact that municipalities and Eskom, they are receiving this grant that is meant for free basic electricity, but there's 8 million households that are not receiving it. And then you receive it, you divert it to other things, when in fact we should be protecting the poor. So it's important that we rethink that basket and see how best we can utilize it to guarantee poor household that intervention. You will see when we come back. I don't want to preempt some of the solutions, but we know which direction we're taking. It's a repurposing of these grants to ensure that poor households benefit from renewable energy sources, sun in particular, and design a program that is going to ensure that there's an accelerated rollout of rooftop solar solutions for poor households. Mohiri kgweba rona re ke beha mona re kene ho tsa dipapadi. West Indies le Proteas di bapetse maleka tekong ya pele e sitisweng ke Pula. Alik Atanaze ha ka kgona ho fitla ho century tekong ya pele, empa ba bapetse karolo e bohlokwa haholo ka ho etsa bonnete ba ho boloka hore e ba maleka papading e bileng pakeng tsa West Indies kgahlano le Afrika Borwa tsatsing leo la ho qetela moo Pula ileng ya sitisa teko ya pele ya lethathama la dipapadi tse pedi Queen's Park Oval.
Innings tsa pele Keshav Maharaj o ile a tsikinya West Indies e leng yona left arm spinners ka ho fumana diwikete tse robedi. Mokotlisi wa Proteas le Shukri Konat Sharad o bua maikutlo a hae ka papadi ena. Yeah, I think a pretty good performance from the boys. First, it's pity that so much play was lost because of rain, and in effect didn't get the wicket to deteriorate the way we'd hoped. In saying that, I thought Keshav was immense throughout. Great to see Stubbo get some confidence in that second innings, and by and large, I was pretty happy. You might argue that there were a few soft dismissals, which we acknowledge in the first innings, and yeah, maybe 1 or 2 hundreds would have made that first innings score a lot bigger, obviously. But I think at the end of the day, the final say was the weather, and it had potential to be a really good test match. Yeah, we take a lot of confidence going to Guyana. Obviously, the conditions will be a lot different, we think. Again, we can only go on what we see in front of us and what we potentially think the conditions will be like. We expect Guyana to be different than here. This was a really placid, benign wicket, and we pretty much played all the cricket in this test match. Not taking nothing away from how well Athanaze played in the second innings. But we take a lot of confidence. All our batters are in form, having gotten starts and that sort of thing. But we're still looking for that, obviously, that big innings that can propel us to 450 plus, and then we can really put the West Indies under pressure like that. Ka ho fumana kapa ka ho fana ka maikutlo ka bohlokwa ba papadi eo e sitisitsweng ke pula, ho na le ngongoreho e nngwe hape eo e leng teng ka teko ya bobedi le ya ho qetela e behetsweng lebale la Guyana National Stadium ho tloha ka Labone, le yona e ka nna ya sitiswa ke pula. Moi ha re kena ho tsa papadi ya bola ya maoto, re bona ha dihlopha di reka dibapadi tse ntjha. Orlando Pirates di kenne Diano van Rooyen ho tswa Stellenbosch FC tumellanong ya dilemo tse 3, mme ka kgetho ya hae ba ka nna ba mo ekelletsa ka selemo se seng hape. Van Rooyen e ne e le e mong wa dipapadi kapa dibapadi tse itlhommeng pele sehleng se fetileng, jwalo ka ha ba bapetse leaking boemong ba boraro, mme he ba ile ba iphethela ba le boemong ba boraro ba phunyeletsa bakeng sa bolo ya maoto ho kontinente. Mme Mamelodi Sundowns yona e tekenne Igram Reyens ho tswa Stellenbosch le yena ho bolo ya maoto. Mme re kena ho tsa mose wa mawatle, dinatla tsa Spanish e leng Atletico Madrid phatlaleditse ha e tekenne sebapadi se bapalang ka pele sa mo Argentina e leng Julian ho tswa mane Manchester City bakeng sa dilemo tse tsheletseng. Mohi le tsena tsa dipapadi ke di beha khutlo mona, ebile ke pheletso ditaba tsa thapameng ya kajeno. Lo fihlela ko tlang hape nna le mefo ditaba re tehan re wena e tshweu khotso.